Momci, može li loptu sam kod delegata? Izvolite.
Dakle, danas je nedelja 9.6.1991. godine. U 17 sati i 48 minuta nalazimo se u Novom Selu, gdje se igra nogometni susret između Zasjeke iz Novog Sela i Crvene Zvijezde iz Gajeva. Namjerno nismo komentarisali to ranije, pošto ćemo u poluvremenu da vam saopštimo sastave obje ekipe. Danas je lijep sunčan dan, ovaj nogometni susret je vrlo lijep. Evo, započeo je lijepim akcijama. U poluvremenu ćemo saopštiti sastave obje ekipe. Eto, to bi bili glavni detalji u ovom javljanju. Igra se negdje oko 5-6 minuta. Rezultat je 0:0. Nastojat ćemo što manje komentara u ovome lijepom nogometnom susretu, zbog toga da uživate u ljepoti nogometa i u muzici koja će propratiti ovaj lijepi susret. Evo, ovo je golman Crvene Zvijezde iz Gajeva, ispucava loptu. Sastav Zasjeke je u plavim dresovima, a Crvena Zvijezda iz Gajeva u crvenim. Sve ovo danas za vas snima Fotobos na vlasništvo Luke Dubravca iz Bosanskog Šamca. Na primjer, rešavaju vidio veći stadion. Da se radi ti na desne portalu, jel? Gdje sam ti rekao da igra? Bravo, naša. Uvijek!
Ajmo Marko, na krivo tamo! Sam Vika! Sam vidi! Jesi Marko to! Časa, hej! Skrivena kamera, nemoj griješiti. Htjela si na mjestu da ga snimim. Jel' tak, jel? Dojevi tam kad ideš kroz
Ne možeš se diliti stalno glavu. Probat će malo. Sve ti kod tvoje strane akcije idu. Da, Stavko. Ovo da se me emote, lijepi. Ajde, lukuj da. Osta, malo prija, gdje ti lijeva noga pa mora desno. Korner, Slavosa. Slavosa, ostav opet. Evo ide. Neš, Martin! Eto, nema odanja. Evo ga, 1:0 za Zasjeku iz Novog Sela. Upravo iz ove lijepe akcije ste vidjeli. 1:0, dakle, za Zasjeku Novo Selo. Ali gol je postigao Mato Šapina, broj 15 u ekipi Zasjeke iz Novog Sela. Čestitamo na ovom lijepom golu. Dobro, vićemo, praktički vićemo. Ja,
Ajmo djeco, loptu! Gledajte direktan prenos. Maško, imaš ti ideja, jel Mari? Jesam znala sam još bolje nego 6 minuta. Ile je završio prošlu? Koliko? Šta je mu baš ti rok? Ti se mora iz pet, ja. Mora se ja da idu. Evo,
to i došao to skida potku. Skida. Ostala sam tobom sine sama, bila sam ti i otacina nam. Hranila te i učila reda, a sad je ne da niko ne gleda. Moram sine da te budem lijepa, iako te moje srce cijepa. Vola se Luka, nema. Svoga oca crna zemlja krije, a i meni ništa bolje nije. Kada budem imao čedo svoje, na um će ti pasti riječi moje. Da se tebi vrati u sto puta, zbog tebe sam svide zabrinu. Tamo negde na jugu, čuju se zvuci violine, tamo negde na jugu. Od naše ravne Posavine, oni je kuju da i domovi, kad je važno sokolovi, oni je kuju da i domovi, kad je važno sokolovi. Aj, sve to, Bajur! Pa imaš slatki slučaj, vi se voli postigač slovu. On je kuju brda i domovi, kad je vaju vladi svoj domovi. On je kuju brda i domovi, kad je vaju vladi svoj domovi. Baš tu ne već. Ima moja kuća cijela samo negde na jugu, vraćaju Boga malo on je puno brda i domovi, kad pjevaju mladi sokolovi. On je puno brda i domovi, kad pjevaju mladi sokolovi. Evo ga, brzo. Evo stoji tu, gdje što nam se. Daj viskiju. Na pismu. Ti gledaj tu pivo, no. Ja, taj mu je pivo. Taj je bilo. Odmah druga strana.
Kod nas niko ne zna. Evo ga, prvo poluvrijeme je završeno vojstvom Zasjeke iz Novog Sela sa 1:0. Evo nas, dakle, na poluvremenu, a gospodin Marko Dubrac će nam saopštiti sastave današnje ekipa. Izvolite, gospodin Dubrac. Zasjeka Novo Selo, Leđajć Marin, Dubravac Marko, Leđajć Ilija, Drižeć Anto, Malo jače. Kozanović Marko, Kozanović Ivan, Kozanović Anto, Ćatić Drago, Baotić Ujo, Baotić Marijan, Šapna Mato, rezerve, Đukić Roko, Dubravac Mato, Dubravac Ivo, Hvala. Zvijezda Gajević, Crnjaković Milan, Stanković Stanko, Maksimović Nedeljko, Đuro Savo, Imunović Nikola, Bojić Đorđa, Janović Marko, Juk Vladimir, Širokić Branko, Nobić Dušan, Jelić Milan, rezerve, Imunović Jovo, Savić Dalbor i Luka Dalbor. I današnji sudije ovog nogometnog susreta su? Gospodin Atić je glavni sudac, je li tako? Atić Kamer, prvi pomoć, Kopić Marijan. drugi Bracima Ivo. Dobro, hvala vam lijepa. Zahvaljujemo. Delegat je gospodin Tuzlak Ivo. Hvala lijepo. Hvala gospodine Tuzlak na tim informacijama što ste se potrudili. Naravno, uskoro se javljamo u drugom poluvremenu. Evo imamo početak drugog poluvremena nogometnog susreta Zasjeka i iz Novog Sela i Crvena Zvijezda iz Gajeva. Evo početni udarci. Ovo je bila zrela šansa za Zasjeku iz Novog Sela, no ostaje i dalje 1:0 za Zasjeku. Ja se ispričavam zbog prethodno najavljenog, dakle 2:0 je za Zasjeku iz Novog Sela. Ovo je bio gol, dakle priznat regularan gol. Sad ćemo saznat ko je bio strijelac ovoga drugog gola. Ko je bio strijelac? Šapina Mato. Još jednom Šapina Mato je postigao, dakle, drugi gol na današnjoj nogometnoj utakmici. Dakle, i ovoga puta Šapina Mato golom. I sada Zasjeka vodi sa 2:0 protiv Crvene Zvijezde iz Gajeva. Ove dana mi dostavljaju potajno
Mika je pucao po golu. Dobro je lopta uputio prema golu. Super. Dobro je lopta. Drugari, koji ste igrač? Ovo je po liniji. Roka! Odigraj ga opet. Ne dozvoli mala moja, da te ljubim, da otjera svoju. Da otjera svoju, neka bude Luča mala, gore i dole, kad je dobre, odigne vole. Nemoj mi toga više! Nemoj smijati! Kada to ti je gol! Evo malo! Naš aut, kada! Thank you.
se na stranu, malo okri. Evo ga, ovo je 3:0 za Zaseku iz Novog Sela. Ko je postigao ovaj zgoditak? Batić je Nika. Dakle, Bautić Marijan je bio strilac trećega gola protiv Crvene zvijezde iz Gajeva. Dečko, bježi malo. Da se tebi vrati u sto puta, zbog tebe sam sire zabrinu. Tamo negde na jugu, koju se pustio vine, tamo negde na jugu, od naše ravne Posavine, odjekuju vrda i dolovi, kad pjevaju mladi sokolovi, odjekuju vrda i dolovi, kad pjevaju mladi sokolovi. Dakle, ova pjesma je namijenjena samo za mog prijatelja Musu, kad pjevaju mladi sokolovi. Samo za Musu pjesma kad pjevaju mladi sokolovi. Negde na jugu, slobodu ljudi uživaju tamo negde na jugu. U mome lijepom rodnom kraju, odjekuju brda i dolovi, kad pjevaju mladi sokolovi. Odjekuju brda i dolovi, kad pjevaju mladi sokolovi. Samo za Musu. Žile, staš tu, žile. Samo za Musu i njegovo društvo pjesma kad pjevaju mladi sokolići. Opa, dodaj Musa! Neutralna igra. Jeste. Evo ga. 4:0 za Zaseku iz Novog Sela. Dakle, strijelac je Petričević Anto. 4:0 Zasjeka Novo Sele. Čestitamo.
Podignimo pune čaše i vodi cure, popićemo do rastanka i dušom. Podignimo pune čaše i vodi cure, popićemo do rastanka i dušom. Ne se bude kad mi draga reče, mojeg dana mi propada dobro sajno. Nami srce ne se bude kad mi draga reče, mojeg dana mi propada dobro sajno. Drugu stranu, odigraj Kastan, odigraj! Nami srce ne prevuče kad mi draga reče, mojeg dana mi proslavlja dobro sajno. Nami srce ne prevuče kad mi draga reče, mojeg dana mi proslavlja dobro sajno. Evo ga i 5:0 za Zasjeku iz Novog Sela. Kopić Marijan je, Bautić Marijan, dakle strelac je 5. pogotka za Zasjeku.
sudac! Mali, trči malo! Hajde igre! Naši! Nazad, rok, aj ti naprijed. Dakle, 5:1 za ekipu Zasike iz Novog Sela. Molim? Dalibor Savić je dao gol za Crvenu zvijezdu iz Gajeva. Dakle, 5:1. Ne povlači i vidi nazad. Thank you.
Sad ću ja zamijeniti odmah. Dakle, 6-1. To je bio 6-1 za, jel tako, za Zasjeku. Božanović Marko je strelac ovog gola.
Zahvaljujem, već smo registrovali. 6-1. I ovo je kraj, dakle, nogometnog susreta danas. Jeste 6:1 za Zaseku iz Novog Sela. Čestitam! Zašto konje tučeš sine, a i drugi cura ima, sve su lipe, sve su milne, a i drugi cura ima, sve su lipe, sve su milne. Evo, sa ovim slikama sa igrališta u Novom Selu danas ćemo se oprostiti od nogometaša Crvene Zvijezde, Gajeva i Zasjeke iz Novog Sela, u kom susretu je Zasjeka iz Novog Sela izvojila pobjedu od 6:1. Dakle, čestitamo na fer i sportskoj igri i naravno pobjedniku želimo svako dobro u daljnjem takmičenju, a ekipi Crvene Zvijezde također opstanak u ovoj ligi, iako su i oni pokazali solidnu igru, nadamo se da će i oni dalje da napreduju. Dakle, još jednom svima zahvaljujemo i doviđenja.